Yakaya tiubraki pokt awayari Comisión de Derechos Humanos. Toque que la caja se voy a parakiwa mama janine ayes kupaja acá detención domiciliaria. Toque en piwa kuya payasin amti ukatawa hadi aski kolyasiuja katoka yubukiti sasina para caja hasta voy a paraki. Comisión de Derechos Humanos, acá Cámara de Diputados, Toquetja, Mama Janine Áñez, Upaja, acá Taripaña Uta, Miraflores, Toquenja, Janiwa, Colasiwi, Katocaña, Munquitis, Asinawa, Yatia, Guayapjaraki, Hanukasti, Wila Masina Capaja, Mank Anaka, Churirisarki, Ukakwa Katoque, Sasinawa, Yatia, Guayapjaraki. Pero nosotros también... Nanakaja, Akhayatia, Wayaña, Munapjaraktua, más solicitud formal tokwa Jupaja, Uñaspa, Aka Autoridad Jurisdiccional Toquero, Uchamata, Jupaja, Ma Collaña Utaro, Collayasiri, Saraña Pataque, Ukatja, Comisión de Derechos Humanos, Aka Cámara de Diputados Toquetja, Sawayapjarakiwa, Mama Janine Áñez, Jupaja, Ma Detención Domiciliaria, Tokwa Taque, Sasinawa, Sawayapjaraki. Tiene sus médicos particulares. Jupaja, médicos particulares, Ukamanakaniwa, Ukamatua, detención domiciliaria, Takaraki, Nanakaja, Comisión de Derechos Humanos, Toquenquenakamaja, Akatokja, Askinjamawa, Amuikipa Parakija, Mayampi, Taripaña Utar, Par Uñijiri, Saraña Utjipanja, Mayampeja, Puritarakiniwa. Ukatja, Comisión de Derechos Humanos, que Cámara de Diputados, Toquet Ayaweja, Tata Juan José Jauregui, Juparakiwa, Uka Ayauja Irtaraki, Ukatja, Jupaja, Sawirakiwa, más subcomisión Toquiwa Ayasiwaye, Aka Oficialismo, Ukatja Oposición Toquinquina Campi, Ukamata, Sapa Tunga Pescani, Urunaka, Halakipana, Mama Janine Áñez, Cuparo, Taripaña Uta, Miraflores Toquero, Uñaqueri, Sarañataki, Ukatja, Sawirakiwa, Haniwa, Jupatoqueja, Kuna, vulneración de derechos humanos, Ukamaja, Utikitis, Asinawa, Sawiraki, Hanukasti, Jupaja, Pusik, Oyerinak Toquewa, Aski, Kolyasiuja, Katokaraki, Asinawa, Yatia, Weraki. Ukabatawa yatiora kapi purt ariwayata hila kuyakaraka taklita kisa aski uruki praya. Kisikaba.